Lami siya. Kung pagkaong authentic Pinoy na ang hisgutan, dili magpawahi ang dugo-dugo kung dinugo ang baboy. Medyo bawa lang sa mga adunay gimo sa lawas sama sa arthritis. Apan ginaingon nga, unsa tong gidili, mao'y lami. Betong tilawan ko nung dinuguan sa Marigondon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa lami siya. Sa usa ka kananan sa barangay Marigondon, usa sa kinaham sa mga suki nila ang dugo-dugo. Kani dili pa mahaon ang dugo-dugo aduna na may mag-atang nga mga Draculaiste. Mahilig sa dinuguan. Pamilyar na sa kadaghanan ang paagi sa pagluto nini. Ang mga lamas, sama sa ahos, sibuyas, bumbay, dahunan, siling espada, na mao'y gigisa o dayong isagol sa bida ang dugo sa baboy o sulod sa ginhawaan. Sulod lang sa pipila ka minutos, luto na ang dugo-dugo. Basta pagkaong Pinoy mga kapuso, di gyud mawagtang kining dinuguan. So, tikiman time na. Medyo halang, lami. Buman ko na ni bawal ni sa mga dunay arthritis, pero nakulong lami sa bawal. Okay. Basta na. Perfect match siya kung mais ang i-pares. Hindi, laing bawal. Natay sison, kining paklay. Okay. Good. Lami. Sa mga unta. Luyo sa kalami, ikinahanglan nga magmatngon sa negatibong epekto sa panglawas. Apan ang uban, dili gyud kapugong habhab gyapon. Gawa sa dinuguan, bida usab ang laing best friend o worst enemy sa mga arthritison nga mao ang paklay. Ang lami nga pagkaon naghatag usab og kalami sa panginabuhi. Ang kalami niya og ang nagluto. Lami ang nagluto.